Cara mu doa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang le nu pujau, nu selawat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang baru melaki. Pujau, selawat dan melaki. Hanji bahasa Arab tu. Ya Allah, nepa ampun dosa lu, dosa tubuh, dosa hati, dosa nyawang. Ya Allah, nepa ampun dosa mak ngan ayah, sayang got nyan kagak hilang kubu. Nabi bandua urang ciklun, buju siksa kubu. Nabi buluah kubu, Nabi bupengah kubu lampu buhu sampo ke masa. Mesti dah nak karak kena jak urang sakit. Oh makai preh ngan, nekoh haju hana pupu. Cara nekoh, ba ujung doa adab. Selawat dengan puja segala. Contoh, ya Allah, nerima doa lun uronyo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian tuk dengan puja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nyan menyelagi yang tamalake makbul doa di sisi Allah. Puja, selawat, melake, selawat, puja. Namu faham? Bekle dengan Allah hana tapujo, dengan manusia bila hana tapujo tamalake ejo tajak ba urang dah malake. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Urang malake lagi yang salia mana gepah. Gepah pintu urang kaya. Waalaikumsalam warahmatullah. Piu. Get Pak. Langkah dalam. Get Pak. Dua. Get Pak, get. Pernah perle najak balun, katanya orang kaya. Tak suot tanya. Mana Pak, lun dengar bapak get tak akai. Nyan tak pegah get akai, kan tak pujo ke ngan ibi sesuatu tu telake. Get tak get akai bapak, anak yatim sering santuni, masjid sering pegat, kemudian fakir miskin sering tak tolong. Mudah-mudahan bapak panjang umur, mudah rezeki, selamat iman. Tingan orang kaya, hai yang perlelon ciknya, mai don apa buat nak kena? Hai lagi awak nyo jak-jak cik Pak. Tiba lagi awak nyo jak-jak, yang mutang zat. Oh mutang. Padum kita yang orang kaya, han getulak permintaan tanya kan. Pakan wap tak pujo, padum 5 juta Pak. Le aja. Talake 5 le kapasti keju. Pakan wap pujo orang kaya. Tapi taci mulake ba orang kaya dengan keadaan gasang. Tajak rumah tak kotor pintu. Oi, buka pintu baik pula. Itu biar orang kaya ke buka pintu. Pakan Pak, nebi pen tak juta mehang kabi rumah kutut. Geso orang kaya, katut putak baik go ke. Hai jo. Pakan karena gasang orang kaya. Apalagi dengan Allah. Puji dulu baru kita minta. Leh tak pujo, muslawud, mulake, selawud, pujo. Itu adab. Kata boh. Adab kedua di saat mohon, tak minta talake ba Allah. Be doa dalam keadaan hana jelas. Be mengongom nah. Allahumma wa ya nabi wa ya nabi hanabi kaku. Pani kejuk model-model lagi yang doa. Nak cerita tak boleh ni tem dengar. Tapi nyo ceritakan cerita pura-pura bibi. Kena talang kita pi kenyataan. Put puluh draw urang kampung, bet bagah pu kampung takut jika aib kampung go. Put puluh draw urang ya mu doa bak saboh kampung. Jak sama dia. Tengah kedua rame-rame di pak gesi kata gagal saho mata. Pakan tungkui mum hanai pakat. Katusah bagi nyu kagawat. Puna bagi tungkui mum ho. Hana gejak bagi kamati ke. Nyu menyo tungkui mum hana truh yang baca doa bu so. Oh bagi yang pakai yang doa bu so. Ha bagi. Kuno le kuno. Puna bagi tungkui mum bakah hana kapa. Gesoot urangnya. Laki maah bagi ilun na bunge dengan tungkui mum. Pakan bunge.
ku pucum giti bang kuimum 3 minggu pintan getat parah giti ketemu pucum bang kuimum jadi bungeh ngong kuimum bungeh bagaji mah nak apakah le kena hana ha sehingga walau bungeh dengan imum tajak umum lagi tamu doa nepakat beh enggak bagaji tengah nepakat lagi tapi nyoh aku jiat li belekan ganyan pintan ku pucum giti draw ku sendiri lu ku pucum kanyang kucum lang korong 3 minggu hoyong ji berat habe kakak gekele pak kecim hamun namadang dua petenang getanyang di serada iron jin baca doa sai pak kecim iron jin baca doa be ni yo kuno pak kecim ilun lontong i mukuradan mehan baik karu iron jin baca doa hana abeh getanyang musiro hana soju baca susah pak kecim na urang sira bak sago bak sudut na urang yang mufham majud tapi hana karu-karu pajan gepu karu ro ke wate ka tengah urang gebedah gedeh hai awak katanya baik gebuk-gebuk nya nyempat na tungku awai kena mudan urang lang kawan mana nyo awak-awai kakek gekele pak si na la ko ro ke na dua ju baik gebuk tengah kedua gepikir tu rupanya berken na baca-baca doa tapi nyo hantam biasa baca li ketua agak ramah ju le nyo kam karai ro lu kula ke ka hanu tu pua phun getanya bak ngon hai pua phun pecit buno na pegah je kan phun pua phun pua phun istighfar kap teuy gepu phun laju astaghfirullahal azim ikut rame-rame baca selawat rame-rame baca Fatihah rame-rame baca zikir kulhu rame-rame zikir rame-rame terus berdoa ka sira gelo wate ge baca doa sira wage tingat ge hono na getanyang lepak geci urangnya hanaji baca nyon tu menyahanjit le bah ku ngongom mendang butoi ngongom kan doa ge baca dua krek agai doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin majijah amin itu oleh orang Allahumma amina amin Allahumma mati mendum amin bandum amin itu hana yang hana amin ludo jelah dalam doa bak wasallallahu terakhir wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah baca fatihah baca selawat bedah huruf poromoh ibi kanuri kurung baca doa bedah yakwo yang ke bakwo busau pakan busau hai getur menyahana gepegah bak ngon gecukeh ngon ai buno amin mendum nya man pue le sam menurut ku dengar kan doa sam memang ka pue yang kakeun meno ka dengar ku ulang Allahumma simano nasite kanai ke bele karu tungku dapajo bandum amina pegesot amin getat pak Allahumma ungkut masin oleh karin yang katua-tua berhati-hati bek salah pajo musuk rukung mati mendum amin dijawab bila doa kita nyohana jelas bergumam mengongom doa getulak oleh Allah pakan hana adab maka adab dalam berdoa puji selawat minta kemudian selawat puji dan berjelas nyan baru kabul doa bak pokok masalah bila timbul angan-angan selesai pada salat ya Allah nebi rezeki kelun berhala dan begat contoh rezeki hala dan get getanya mu bayang lamate itu ateh nama hala bandum get nya menan terbayang ronebu rezeki hala tapi galam tente get kan lugu hantam kamu dengar ateh nama hala kapas di get han bek dawang ngeloranya lembi contoh rezeki hala tapi galam tente get rezeki contoh
tak kerja bangunan mentemeng peng orangnya 50,000 iro ohdro tak kerja hana tak cuat aku tak cok peng 50,000 tak belo bohdrian yang tanyo belo halia apa hariam halia pakan peng iro ohdro tapi cicok bohdrian halia jok kurang yang setrop god nyan halia galam tente god tak cok bohdrian kurang setrop tapi god mutamah cekang gelau pa kameng halia utak kameng halia sijuk kurang darah tinggi god halia galam tente god saboh contoh tu luntuan pribadi mesti nan darah sidro karaya mesti lu ya intak sikula bunga katilat bacut didu anu darah lu ni likut Honda igi perut lun perut iya igi halia apa hariam mekarat bacut bak pelung Honda bek tilat pro iya hagi ya halia pula melapi tapi oi legop god nyan halia galam dintai god orang yang turilon yang turianu mengerti oh anu nyo anu yang turilon dan turilon yang turianu lun dan lun menyelun mentang turianu hanai turi pui ke ne ka baro balik pegah kai gi lenong padahal anu tu halia galam tente god berarti waktu kita mendoa ya Allah nabi rezeki kulun berhalia dan begat mufhum ditapajuh di saat tapajuh rezekinya bek kenang penyakit asam urat asam lambung asam keung matematik rematik nyan kaget rezeki halia katente god artinya bek mu penyakit tubuh ka leuh tamita leuh tam doa usaha pementang kerja gedayo buh bak puskesmas nya usaha bek timo hangangan buno tapi bila gedanyo tamu laki ya Allah nabi rezeki kelun bela atau berhala leuh tam laki kerja hana timbul yo hangangan oh mahek tam laki mendika getiak pen sabah kuning nyan terhapus amal modelnya kerja wati uro buh tajak ubla tajak ukanto tajak bak sikula rumah sakit benar kerja timo hangangan bunuh gada saboh cerita nyo habis ceritanya kasih baru tak pegang sejarah 20 minit dah selesai masalah poro ablah pah je tapi kan poro ablah pah na moden sebahagian urang melaki ba Allah usaha hana kan tingkatannya daerah Lamno ban menteng almarhum Abu Salim sidro ulama yang katuha selesai le ke semayang ke pinah musala le perumah ke kalen kanapeng le musala on merah on hijau godnyan ke melaki sagai ba Allah tapi usaha hana le dah hana ngangan na ke paju hana kakahan nyan tingkat gopnya tingkat tanyo hang kemah ata yang tasawuf musala kada ne sisa nahan pati mesti watin semayang ne sak pe mom toribe ciu tamah pe kada Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pah ne kuak musala hanali pe ga kecil ilako ne rayu becok ya je upi han mutamah ne ata tanyo menya urang lain mo doa lagi Abu Salim mutamah nyo cerita dalam kitab sabau dalam kitab Nawadir jamun nasira urang abidnya urang tegak ibadat maka gekun abid idongnan abid tengah gemezikir dalam musalla subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar truk perumoh kayak cuke ata katanya kan menyekatrip tamu kawin waktu tamu hei larmu tangga dak haba pi kajari pegah haba waktu mupok okay. Jika salah harah ja umon tupok ngalako kelako oh weh nom taju nya baru tibiat su tanya kat doha je kamenan getangah suami pakon peduanya pemeratip pupajuh bom sabah getagawat su perumoh
Gesoot suami dengan tegas, wahai perumoh lun, beraya sabar seatu malaikat dia minta rezeki ke getayo dari arah langit kuno urumoh. Gesoot perumoh, langit hai muta dengo lebih. Ipat padapu bawang kabi, boh tomat hanali, capli tengah saboh teng. Nembedah nak kerja lagi go, benak meratib dalam salah. Gede le perumoh. Ludo ke kelam tak sabar seatu malaikat dia minta rezeki ke getayo. Hana kuat dengar dia baron. Singkat cerita, le malam lumpo mutatai abid. Geden malaikat dia sah bapuyung abid. Jak laju abid lamblang luahnya na bak kaya mati siba ayu bak kaya na dua boh tung lam tung peng muh non peng perak. Perut terkejut oma lumpo. Kali malam lumpo lagi set haik gedun gepugo yu perumoh. Tapi na ragu ke bacun nyo menyo kepugo iaitu nak kajelah tabaji bengkeng dah. Tengah malam kepugo. Hai how tu oi hai. Sambilan kebalik-balik perumoh. Pula pugo malam. Tak budah le saya lu lumpo tu. Lumpo pi begah wakop. Kan tak dengar le kata tapi lagi yang tidak pegah sepupu cipta karu. Ilun le malam lumpo. Pegah haju nah gop dengar. Lumpo kan kena belang luahnya kena bak kaya yang ka mati sebab yang kejut ben jak saho bak kaya mati deh lah lumpo wah. Kan menan tak dengar ile, tak dengar babi bet tak sambung kata. Lumpo lul le malam. Nak pegah bagah betrip. Lamblang luahnya kena bak kaya mati. Nan natong dua boh yu bak kaya ngan. Letong gelap. Peng meh ngan peng perak di dalam. Nyan wate gedengar peng laju su perumoh lemah haju. Menaka gede-gede lah kau. Ilo lumpo ko le malam. Ya, le malam mabu lumpo hoy. Ya. Lemah bak kaya. Nya cina bak kaya nanti ba. Iyo bak kaya dua botong. Lihat. Peng meh ngan peng perak di dalam. Mampu tak kata ata tanyo abuan. Gesoot suami ke kan. Atalun tetap malaikat yang intak habi kuno. Nyana tayu bakainya katalun. Gesoot perumoh. Hai abui bek bangai truk tingkatnya. Kalumpol he malam kajelah hadaron. Jak aku. Getarik-tarik suami ke aku. Di suami hana ikhlas bak jak aja. Truk, karap truk ngembak kaya, misalnya nyobak kaya. Tiba-tiba muli meter tu lah. Gekul lah kau aku. Ilun hanalunku apa kentung dua bohnya. Rezeki lun tetap ipai langit. Lule awo. Gatai aku kerawan. Geputayu ke gua. Man di perumoh pandai mungkin dia aku siro. Engkau gua si milhab dua tewo. Hantong kutumung lako beo mutakai. Hantong kutumung lagi yang gerbit hat beo kalih malam lumpo hai abu ini temwo han temku bit beo ada seandainya jir talu lang agama seribe aku talu anu. Nyandum palak perumoh. Tro urumoh. I dengar leuri sampai. Hai cupo pakan mu pep berakan hantom lagau. Gesoot bek mu pep. Le malam lumpo deh dua botong yu bak kaya peng meh ngan peng perak kagejak sekarat hana jadi gekuah gepegah ataganya ri langit wo tu pu hang pep tu gesool leuri samping hai cupo lumpo bet tan percaya bu syaitannya padahal demi aku higanya kasengap urang abitnya hana trip banyan wo lako dun sampai rumah ngan pespa leh go tanya hai su pespa kan manan hana miyu lo gepedang Honda ge heule perumo ban punoi le pakan lumpo buklam urang sampai rumah tayong urang abit nya le malam lumpo ge na dua botong yu bak kaya yang matinya lamblangnya awaknya kaijak sekara ipugah kena awaknya atawaknya ri langit geseuk lelako atatanyonya ya cok catok ho hana lega bang ya buh
buh ke catok kejak dua truk babak kaya ke kelilako ke nyonyo bak kaya betul gecok di catok nyonyo catok gekuh di dua-dua gekuh karab abih lingkar gekuh gelam rempok gekun bak permoh ipengut tanyo kadang gesoot permoh han mungkin orang ibadat pengut gop hantam tetemu pi yang pengut gop gelam abih takuh kuh lam gekuh pas terakhir ting kata-kata catok kan kadu huletong dua boh gegusuk dada rezeki rayu luar biasa senang tak ate gekun bak permoh higatan tu ku tak belaw ilun bangkan make up neganto hai ku boleh dukungkan jiron iron pun belaw boy ilun kijang inova awaku yang baru lawetnyo man pespa hon ba icomba pisang kulan nyan padahal tung kalau getarik tapi karena rencana kena belaw getarik dua boh gekun bak permoh ge nyo buka sabo-sabo 1 2 3 pah ge buka bandua ge terkejut tong-tong melalui gerubum red pakan terkejut ken peng meh ken peng perak dalam pecit limpeun kalam icah lako hantong kutumung urang ibadat itim pengut awaknya hana jadeh ikuh kai tepe ken peng meh ken peng perak limpeun kalam makai wo gata takarat gesoot promo hidron saban jit man kiban tatanom be ku pulih sakit hati ku bungkuh urumoh ji ku hati anu cok tu dua boh tong nyan puo megeti tu guru bum bum dalam gedengan le permoh le abetnya gehai hayabui pusu mu guru bum gesoot abet dengan gemeratip cok rezeki reh langit pah gebuka betul-betul peng meh ngan peng perak napa ya gak ku gerawa gop ku rumoh iba pakan ngan sebab ibadat cuma mohon sagai ba Allah rezeki ka Allah tanggung tingkat urangnya tingkat tanyo hang kema tingkat tanyo ada nama dia doa usaha menyahan ada usaha timo hangangan bangka timo hangangan terhapus amal maka berusaha dan berdoa supaya selamat amal yang kalipah